The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, but kiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point riulak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kementerian Transport ke Sorka Jilla hak apun duduk unailar arada pun rio. Lapin mi biang daga jingpin menang ke betemai ke pentip. Lapin jalan ya ke jing aipor di try trok bakin siu pendap ya ke one time settlement hadu kalap waitruk unai risau arajar apun rio. Ke jingpin jalan jong ke Sorkar ya ke por. Kalong hadir beginai lam ke All Meghalaya Truck Owner Driver and Welfare Association Kiat Bu daga jing tho Hau Commissioner and Secretary juga Transport Sanjay Goyal hakar pulai trik unai lar arajar pun rio daga jing kerpat ya ke Sorkar ban penjelan ya ke tarik bansi ke one time settlement hadu benai no pra namar bagi trai trok kisham jing bansi pendap kumla aipor hau benai nailar namar ke jing bambiang ke kamai ke kaji Mentagasngi kumba ngila kular tugasngi bang yongin sedang napi bat ngin penkur api ha jeng de bakan de isu te kumba pilati ba to ga arpo wetrik agos arpo ar penriu ngila le bu ya ga ke jingtho a isa Sanjay Goyal ibade commissioner and secretary jonga transport bat ngila kupi ru chai honorable deputy chief minister in charge jonga transport ha ga jing de ban extend ya kene ka tarik bat ya ubnai ban siu no ya kene ki OTS one time settlement scheme te menta kasngi hidap dari jisokmen ban pensio langba jong pi gilat patai kubor ba usar Sanjay Goyal bat ki tim ki jong u kepo department jong transport kila ngap kila sngew ya ke jingker pat ke jongi kum ki nongbu trok bat ki nong nya trok tengila yo I ba ke notification ke ba ila penmi menne ba ke notification ke bala penmi agar pun riu terik bna agos arto ar penriu ba kin extend no shadu ka Oktober live way terik te hoit ke jingpan ke jongi ke de hadu Disember andrai kandon hi ka negotiate between ke government bat mangi te kini ke government kalabu no hadu ka live way terik Oktober arto ar penriu te kene ke de ka relief ya kinong bu trok kamtam ki bompat yo bansiu ya kene ko OTS te kumta langba jong pi gilat patai kubor hoj jing ya lenti ke jong ngi yo I ke jing kan tho ke bajur bat ke jing kan no ke bajur andrai to ngin mong ya kata ke jing tho ke jing kan no namar ngi tre de banta ke yap ke im jong pajba bat ngi kermen scam kat ba hidang kan tho no kemut ki kam kinang ya syakmat te naga kerpat jur ya kinong bu trok pensiyo bah ban shimno ya kene kabu namar kane ke de kalat ke ba sachi sen ke government ka ayangi te yo ba hadien pat ke government kanam la shu ban ai te kumta nga kerpat ya pi ba snyo bah ban shim ya kene ke kabu ban pendep no la ke jingsiu ya ki kali ki jongpi knang ba kinum don shu ke jing pentut halti sengkeng kata ke de ke jing pasyat ke jongi sapi ki pajba langba kini gilat patai kubor tu kalau involve lut borok khoit popok ka DTO te kumba pitip ke fitness ke don ke road permit ke don nang ta ki registration ki don pat kiwe te ka tu kemur kala include popok ka tu ka OTS ke tu menta namar ngi ke jingut jong ki nong bu trok hangi ki ong ba pek namar kala akut hono agos te kimla shu te ke jingker pat ke jongki yangi bangin lek ban mi sya ke government ban lek pensiau yaki te kumbaki la pha ngi la lek bat ngi kumbaka ngi pi mene ngi la sio kemen ba ngi lek bu ka ar phonai terik ar phon ru terik kala mi ke notification te ke ne ke de ke mut ka ngi ya ka bade ban ai burom ngi ha ban ai burom ken umde bagin keno man ka por bai ya ka bade ban ai ngi ai burom te ngi ai burom ya ka transport department bakala simkia ya ke ne ka kam bar kamtam ya I commissioner and secretary Sanjay Goyal ibala kitkia ya kene kam what happening bangim la man yo tunduk bat I to ko porro NHIDCL bat kan nahai ngila yo ya ka city ne I
ngila yo ya ka city ba kila brief yang i ba kila peni yang kita ki point ki ba kila bu yang kita ki lebai andrai nagaliang ka si jongi ka bangila long ha ka tu ka singi baar ha ka ne singi baar bala dep te ki si ngi penbe no kum ne kan ka bah begin le no ya ka joint inspection te ngila tho ya ka city ha ka singi Wednesday syaka NHIDCL te ka NHIDCL ru ngidap da dokumen ba kala kabur kala ngej ya ke jingong jongi ba ngin late no da joint inspection te kumta langba vice president I ba bubi ila penbej bat ka NHIDCL bangin late inspection haga singi monde haga por khatway beje men step nadu nang ni na mor keneng hadu jorbat te kumta ngakot ngawer ya ki para nongbu trok nane khamtam kinong nya trok lada pikwa ban yawan ban tip ya kata ka jaka bahai ka jaka ka bala bu bapin ya yeng yang ta kali jong pi ne pin song ja thai te snyo bha wan no kata ka sngi ngin ya kendu be nongkong hi ngin kendu be nadu nomor keneng ngin le no cha jorbat tapi ladang yo ya kata ka lebai kan long ka jing kerku kan ya ki driver namar na pi example ngan IP menta pin mi nadu lom sinong kamtam gitu ba kit simen kiba kit lingkar te kin mi na do lum sinong kin le hadu jorbat ladam don ga jakayeng lai no tang ki petrol pom takamut kan long jingma ken ya ki kali rit pat pi namar lada piya palat ya ka trok kamut kan in kan long shit u break takamut nang tu kan long kan fail ke break takamut kan long ga jingman sau ken ya ki bayat halenti nu surok ba takumta ngasngeu ba ladang iyo kumbatho ga NHIDCL shangi bat lada kala ban peni yangi hagas ngi monde ya kita ki lebai ki bapaka kemut kan long gajing kerku bat ka jierap siapa palat ken ya kini ki driver truck ki jongi namar na kapor na do ba ki police department kila sedang ban be ya ki truck ki bayeng harus surok kemut kalau gajing bahaya kini ki driver truck namar bapli kumangong ipi mene ki petrol pom kin syakan no ya ki bikin yeng namar petrol pom ke dega jaka business kemudian ban yeng sa hang turu kamlong te na kata daw la dang yo la ka jong ka lebai kemudian kalong ka basuk bat ka jigur kubha ya kinong bu trok bat kinong nya trok ani kon pi bling no amtam ta support saibar di submit to scholarship jong pi lazit mta ka snite tang sama je ka lakon kum ta se me hoi kin kon kamu na dok nang ni ngabli susu mujrang te pin le amno kan Kong, long le shonga. Ni mau apply scholarship em. Dia lazim tas ni sama je kalau akun. Scholarship kata apa? Gini kena aja. Panang ni. Kalit na na balak. Dia. Start tu jurus tu nak. Ani ko blay. Kaya rabi ko kun bakli. Yes, tolong. Yes, dok bak. Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway. Ke scholarship kede ka paket mani. Baai ke sarkar. Hindi nakabenta jonga. Ke scholarship kede ka lawe jonga. Boleh shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Kajing kerku, bat kajing play lot. Iki beduk, kau mengah.